only when state na respond to rakanda Ahongba lakadabani. Ado koina unarisi Khongjang dugi part 2 officially amo koina submit to rube wane aduna hujibo ki na Ahongba lekiro engage to ho ni nahan ge koi gi third May convention to gibudo adugi resolution si koina pursue to godabudu immediately pursue to godabudu operation sindurna marak tu da thokchal lakodagi akoi tangai phadana madu nation gi course tu yenga koi solidarity extend to koi matam khar leure ado jikti sunak adugi issue du loi ramnina akoi pursue to bo hore nan hapta amang dagi home ministry ga koi communicate to ga lakpudu 27 the fix to pa ado 27 is na we prepare tong nari ngai marak tu da gwalta bi gi yam nungai ta ba MST bus ki kanu si incident yung thokchal lakpa ana adugi incident du su mu mapa chana ramnina dum koina larger koi gi hanagi leriba Manipur crisis ki issue du address tong na ba chat du da huji immediately state thengnari ba mayam gi pen da ba mayam du su dum thamamba phare na chapchana dum ngasi akoi Cocomi na pursue to riba demand sing du chapchana dum thamame degi de koi gi huji ki Manipur crisis ki oina su further akoi engage to duri aduga government of India na acknowledgement pi da ba ya da ba issue khara du de koi points oina phajana pura thamama bnina moigi site gi su masi kamaina moi madu resolve tong na ba honna ga dege haibagi moi initiative lakini nena koi gi su koi na compromise to we are da ba issue sing adu ngai du su say for example narco terrorism se koi compromise to we abanate and then encroachment forest area then cross story ba illegal immigration gi impact lai ba simyam se koi compromise to we are por oidam ni si koi su pursue to gini aduna ultimately government na deliver to ga da ba issue ngatani because madu akoina create to po nate aduga create to riba kangu sing do akoina control to usungam bagi eno su leite aduna government na magi ultimate authority mana oibuni na government da to honna ba habsina akogi purpose oire aduna madu pursue to ho bani aduna makhata na ko engage to gini aduga handaki da yam significant oibana akoina convention da low kriba warep sing sigi point sing si akoina point when di thamme but formally akoi government of India da akoi submit to dri madu tongna bagi discussion ju hore karamba level da formally thamagana kwaidagi hena symbolic oiba aduga impactful oigadage habido kuchu adugi ju pursue tawre aduna coming days is a soidana adugi process ama moina su tawrani akoina su dum further tawgini adu tawraga di yamna Manipur gi miyam na khorang ngai ga laiba chahi ni faraba Manipur gi issue sigi turning point ama koi phangba ngamgadra haibagi thajaba duma chapchan leire aduga huji ki gwalta bi gi issue si sidai da koi miyam demand to riba apology tender tongna bagi issue then resignation in the sense replacement haitare ko an to pasinna bagi issue masi jo koi chapchana Manipur huji miyam na yam pena dana leriba state sig identity challenge to bagi potse masi jo koi kai haitare irai line haita negotiate to ga lotion be aport oide masi government ki side gi chapchaba miyam na pena ga da ba action khara di lobut mathau tai habdo koi chapchan thami moi madu note tawselle note tawraga moi higher ups ta thangala kanda khana gani hai aduna madu moi gi agi center gi level dagi decision lore yam phare even lor trago so koi gi team koi Cocomi gi pursue to budi hujik sida so agitation dum chathari bunina sigi ground to riba campaign sina so dum madu gi di chapchaba koi result ama so shoidana koi lakani result phangdri bodi koi Khongjang ha dona be wafam di Leite aduga ada koi na center da hapselam be potuna su it will help masagi somda mayam na changjali be Khongjang si da koi mating soina pangani na khalle aduna center gi nakong da chapchana koi officially thamamam na project moi lai thok pusu yaroi it has to be resolved in a very amicable manner aduna madu mayam da thokriba thodu dugi tangai phadana madugi soikriba khotri mayam do acknowledge to ko do state ki side gi adu madi am tangai phade ana madu ai adum thuna tawra kadra na khalle chapchana koi moi tawrani mak koi da haira machin mang na di haira te but they have acknowledged and noted it adun higher ups thangat ga some decision has to be taken a decision log the yaro damina adu lor kan ni na khalle aduga hena khara kupthaba detail haigadra na taga huji mayam da leiriba anxieties mayam do adu mayam du gi oina amu koi hayeng si formal oina amu koi press meet amagam toge koi committee mayam pulla kanda thamba ya bangai dum thamna na bang honage anna mayam na unnecessary speculations da panghai da haina pangto to busisu it's a sensitive matter aduna yarin kai tongna da bana num phai adu akoina tawjari si mayam gi
मैम की concerns तो नहीं कोई ना पूरा चल रही है so concerns तो पूरा थमामगा वो मधु की result तमा कोई गाइड भी नहीं अदुना कोकोमी position कहीं होनी है लेते हुजी चलिबा हुजी ground द तौरिबा आदा diplomatically तौरिबा पोरा निसे तू न चलगा तू न resolve तो ना होना नहीं ना खोंगजंग की दी only when साइगी state ना respond तौरा कांदा अहोंग बला कदा बने अदो कोई ना उनरुसिदी खोंगजंग दुगी part 2 officially अमो कोई ना submit तौरुबे वाने अदुना हुजी वो क्यों ना अहोंग बले कोई ना उनरी से all communication से मोगी through दगी कनोदा Home Minister अदुम योगदुने माने मोई decision लो रोय Home Minister लोई लोगनी मोई सी Home Minister की formal लोई बा decisive लोई बा meeting point ना चलगा decision हम लातेंगे दा nitty-gritties में हम तो ताना न बगी मोई सी थोड़े दुगी appoint तौरगा ले रिबा मोई responsible officers appointed के नोंग आतने हाई तारे अदुना मोई दा कोई ना थम्बी से it will be conveyed to the Home Minister दगी official लोई लागा maybe in the form of action लोई ना decision लोरगा थोलक पामा और कोई दा मुक communication दो कोई दा मुक हलक पामा स्वाइन फाइन लेसी अहोंग ले रेना अना अदुदी कोई ngai ता मोई दु मोई ना हाइरे मसी थोफम थोक्तबा अदुम याम नुंगाइ तबा थौदु अमनि कमाइना थोइनो हाबसि मोइसु दुगी चपचाबा कोजेस तु थिदोंना बसु मोइ होनै ना हाय अदु दुई मतंग दु सखोइना दुम मयाम ना हाइनरिबा इंक्वायरी कमिटी की मतंग दो आइना नोइनो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट और इंक्वायरी कमिटी दु खितंग ट्रांसपेरेंट ओइबा और इंडिपेंडेंट ओइबा वाली बिकॉज़ मयाम ना एक्यूज तौरिबा ऑफिसर दुई मखादा सबऑर्डिनेट स्टाफ ता मागी ऑफिशियल सिंगदा माइ मथलते इंक्वायरी तौबा से इट मेक्स लिटिल कोइगी इलॉजिकल मैम ना सुमदु कितंग के नुंगाइती अदुना इंडिपेंडेंट तौननबा मदुगी रिव्यू म तौना कोइ दुम हाइरमे अदुमाइना अदुन मोइसु इंक्वायरी की प्रोसेस तुना हु इज एक्चुअली रेस्पोंसिबल हाइबजु थिदोकनी हाइबगी पोत तुने अदुगा सिउम थौदोक्सी अमोना थोनदननबा कन्न होनगनी हाइबदुमदी अदुमदी यानारे